Emma-Claudine wasanzwe yapfiriye nyuma y'ahahoze uburuhukiro bw'ibitaro mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Nubwo kandi ngo kubwamahirwe umwana yarahetse uri mu kigero cy'imyaka 2 basanze akiri muzima, abandi barwaza bamubonye babo baravuga ko bashingiye ku kuba basanze avirirana amaraso mu myanya ye y'ibanga, basaba kumenya icyaba cyamuhitanye. Ni mu gihe kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nabo bavuga ko bamenye iki kibazo, bakaba bari kugikurikirana hagamijwe kumenya icyamwishe. Emmanuel Bizimana aratugezaho iyi nkuru ku buryo burambuye. Ngubu twagiye kubyuka nko masaa 11:25. Ubwo tujya hanze uko bisanzwe dusubira mu nzu mu kanya gato, tugarutse hanze twumva bari kuvuga ngo hari inyuma hahoze mu rugo nyine ritagikora ngo hafi. Mu rukera rwo kuri uyu wa kabiri nibwo humvikanye inkuru babaje y'umurambo w'umugore waruhetse umwana mu mugongo wagaragaye mu bitaro bikuru bya Ruhengeri inyuma gato yahoze uburuhukiro bwabyo. Bamwe mu barwaza babonye unyakwigendera kwikubitiro bati ni inkuru babaje twabonye mu gitondo, ariko dushingiye ku byo twabonye natwe turifuza kumenya icyamwishe. Rero ukumva ni ikibazo kandi biranababaje, byanakagombye kumenyekana ni ikintu cyamwishe. Naje tango umuntu yubamye hirya bari kutubuza kuhagera. Yarahetse umwana bari bamufite ababishinzwe. Yarari kuva avira imbere hasi. Byavira imbere nyine aho yarari hari huzuye amaraso. Uvuga imbere buri gushatse kuvuga imbere mu gitsina. Yaviraga mu gitsina. Hari amaraso. Aho yari yubamye hariya. Nanjye niko nabisanze nabi. Ikibazo kirahari. None nyine urumva ubu dufite ikibazo, turi kwibaza ukuntu yaba yapfuye, natwe birababaje cyane. Genda umva ashobora kuba hari nk'umuntu ugizi wa nabe, ashobora kuba yahahuriye nawo mugire nabi. Ariko muri uko kwikubita hasi nta muntu wabasha kubona muri twe ngo tumenye niba hari ikimenyetso kigaragaza ko yikubise hasi turi kubona. Ntabwo twamenya neza icyamwishe, ariko kuvuga ngo yikubise hasi arapfa nta kintu kibitwemeza twe twabonye. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Ruhengeri Dr Muhire Philibert nawe avuga ko kugeza ubu urupfu rudasobanutse rukomeje kubabera urujijo, cyane ko unyakwigendera atararwaye cyangwa ngo arwarize muri ibi bitaro. Kuko uyu muntu yari yaraye mu bitaro, ntabwo yaje mu bitaro aje kwivuza, yari yaje mu bitaro aje gusura mugenzi we baturanye warwaje nyina. Ntabwo rero yari yaje aje kwivuza, ntabwo yari ari ku muryango w'ibitaro, yari mu bitaro indani. Mu by'ukuri nk'uko namwe mubivuga, twamusanze yitabye Imana. Nyuma rero yo kumusanga yitabye Imana, tukaba twamenyesheje inzego kuko urupfu rwe ntabwo rusobanutse. Mu bitaro ubundi murabizi ko umuntu witabiye Imana mu bitaro aba ari umurwayi wenda dufite, kamazemo iminsi cyangwa niyo yaba ari bwakihagera, ariko n'uburwayi bwe tukaba wenda rubwo twamuburaga. Ubu rero impamvu mvuga ko urupfu rwe rudasobanutse nuko atarari mu barwayi bacu. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Mbabazi Modeste yemereye Isango Star ko aya makuru yabagezeho, bakaba baje nyakwigendera yasanzwe hagamijwe gucukumbura ibimenyetso birabagaragariza icyamwishe. Twamenye narindi Musanze mu kanya, biriho birakurikiranwa naho abagenzacyaha bariyo. Babina ko bagezeyo banavuyeyo deja, ntegereje details zayo. Uyu nyakwigendera Mukandori Clementine byagaragaye ku byangombwa by'akakomoka mu karere ka Musanze mu murenge wa Mwotsi ni mu kagari